Dobrodošli u TV Auto magazin koji otvaramo obnovljenim, najtraženijim modelom Kijinog Ceeda. Da, osim što je Ceed tražen kao kompaktni automobil, još uvijek se traže kompaktni automobili, međutim zašto ga ne napraviti još popularnijim, atraktivnijim i podignuti ga malo. I onda je tu nastao taj X-Ceed, a sad je došao redesign X-Ceeda. Dakle, još ono što je bilo traženo i najprodavanije, sad su ga napravili još traženijim, još boljim, a ja sam vozio najbolju verziju, dakle, u opremi i mjenjaču. Kako drugačije nego ti najbolju, ne? Dobro, žuti je ili koje boje bio? Sad ti meni govoriš koje boje je bio. Vidit ćeš sad koje boje. Strpi se malo. Najbolje da ti sve otkrijem. I koliko ima CO2 i kako ovo je sve da ti otkrijem. To mi je bitno. Nema, izvoli gledat. Izvoli gledat. Dakle, Kia X-Ceed, evo gledaj, viš, gledaj. Ma ima ih, da. To vidiš i to ti je, viš, pokazao sam ti. Dakle, Kia X-Ceed GT Line. Kia svoj kompaktni model Ceed nudi u čak 4 karoserijske izvedbe. I sve imaju, hajmo tako reći, drugačije nazive, drugačija imena. Kia Ceed, Kia Ceed SV, Kia Pro Ceed i Kia X-Ceed. Ovo je redizajn njihovog najtraženijeg modela u toj kompaktnoj klasi, Kia X-Ceeda. X-Ceed kao četvrti član obitelji Kijinog kompakta prvi je put predstavljen 2019. godine. Vrijeme je za redizajn i osvježavanje najatraktivnijeg i najtraženijeg Kijinog kompakta. Kia X-Ceed u redizajnu i u GT Line paketu opreme nudi neke detalje koje do sad nismo vidjeli kod Kije. Gledajte ova svjetla. Već u startu je odlično dizajniran X-Ceed, sada u redizajnu još bolje složen, još bolje napravljen, novi su naplaci, dakle novi su kotači, dizajn prednjih svjetala također novi, neki detalji oko usisa zraka koje stvarno morate parkirati jedan do drugoga da prepoznate u čemu je razlika. No Kia X-Ceed u ovom GT Line paketu opreme jedan je od najatraktivnijih crossover kompakata na tržištu. Svi detalji redizajna doprinijeli su atraktivnosti i onako atraktivnog modela. O tome govore i kupci, koji najčešće biraju upravo ovu karoserijsku izvedbu Ceeda. GT Line je najatraktivnija izvedba svake Kije, pa tako i ovog X-Ceeda. Slušajte ovo. Kakav kvalitetan zvuk zatvaranja vrata. To je kvaliteta izrade, 7-godišnja garancija, dakle Kia je tu stvarno ubila i porazila konkurenciju sa tih 7 godina garancije gdje vozite auto 5 godina i onda vam još 2 godine ostane, prodajete ga u garanciji. Turbo benzinac, 160 konja u kombinaciji sa 7-brzinskim DCT mjenjačem, dovoljno snage, odličan mjenjač, odlične performanse i sve ono što očekujete od jednog ovakvog automobila. I onda kada dodamo još u GT Line paketu opreme, onda je to što želite voziti. I kad ga prodajete, on je još 2 godine u garanciji. 1,5 litrni TGDI sa 160 konja i 253 Nm okretnog momenta, ovisno o dimenzijama kotača, ispušta od 132 do 144 grama CO2 po kilometru. 208 km/h je maksimalna brzina, a ubrzanje do 100 9,2 sekunde. 7-brzinski DCT idealna je kombinacija za ovaj motor. Unutrašnjost odlična, super složena, unaprijeđena u odnosu na model prije redizajna. Fin je ekran, automatski mjenjač, komande su ovdje. Ono što mi se sviđa izuzetno da su ipak ostali neki analogni elementi, dakle da možete poglasniti ili stišati glazbu. Naslon za ruku ili rukonaslon, podesi volan, promjene brzine na volanu, sve jako fino na dodir, odlični materijali, auto fin, tih, uglađen, jako tih. To vam je odraz kvalitete izrade pojedinog modela. Kada imate tih automobil, možete se voziti sa oko 6,5 do 7 litara, kombinirano, otvorena i gradski. Naravno, ako ne divljate baš na gasu, odličan mjenjač, 7-brzinski, jako dobro će pratiti sve što vi želite da taj mobil radi i da mijenja brzine. Auto je udoban, na dužim putovanjima ne umara.
sjedala jako dobro drže tijelo. Adaptivni tempomat tu ispunjava svoju ulogu savršeno, jer bez ikakve greške vozite se i on to stvarno lijepo prepoznaje i usmjerava vas da ta vožnja bude ugodna, da vas ne umara. Sve mi se ovo sviđa, sve mi je ovo, kako bi rekli u Sloveniji, šeć. Sve mi to jako dobro paše i baš sam zadovoljan s jednim ovakvim automobilom. Kvaliteta zbog 7-godišnje garancije, dizajn jer je to ono što vas privlači, ali i vozna svojstva. Dakle, auto se jako dobro vozi. Njihov mjenjač, njihov razvijeni mjenjač koji radi savršeno, koji u odnosu na konkurenciju možda čak i bolji. I kada to sve zbrojite, složili su oni ovaj auto za budućnost jako dobro. X-Ceed ima prtljažni prostor od 426 litara, proširivo do 1378 litara. Kod punjivog hibrida osnovne dimenzije prtljažnika su samo 291 litru zbog baterija koje se nalaze u stražnjem dijelu vozila. Cijeli komplet je još bolji s ovim redizajnom. Kvalitetni materijali u kvalitetno izrađenoj unutrašnjosti pružaju užitak u vožnji. Kia X-Ceed u redizajnu s ovim benzinskim motorom od 160 konja, automatskim mjenjačem, GT Line paketom opreme, dakle svime onime što želite, košta malo preko 33.000 eura u punoj cijeni, ali znajte da zbog tog lansiranja je trenutno na akciji minus 800 eura, što će se onim najbržima itekako isplatiti, jer ćete dobiti ovaj automobil po izuzetno fair cijeni. Kada gledamo u usporedbi s konkurencijom, to je cijena koju konkurencija ne može nadmašiti, koju konkurencija jednostavno gleda s čežnjom i kaže kako oni to tak mogu za toliko novaca, ali eto, Kia to radi globalno. Ovo je X-Ceed je njihov najtraženiji model Ceeda i najatraktivniji i sve ono što očekujete od jednog kompaktnog crossovera nalazi se u jednom ovakvom X-Ceedu. Povišen, atraktivan i u ovim novim bojama još je atraktivniji, s odličnom cijenom i odmah sada za početak časte vas na akciji.